tugiye azogenda nadoyanjana nadoyanjana Yesu zogenda yamaye n'ukuri ndakurahiye azogwate byose yego Yesu afite byose umugabo ngo musare ngo rurangira ngo bazenga zo bayaje ni Yesu nabyo nawe byumva gute Yes kugasaka web TV ubutabazi butigira bugira inzigo canke imbibe again Alpha Duke promoter from Enjizi kugasaka handi hari etaje na mantene meshi muri ya homponiza neza igabana imigabane ine yisi yose nako y'u Burundi bwacu bwose anyway nugasaka butabazi butagira imbibe rero timide inite onete wa mu promoter wa mbere rukumbi umwe mutazigira mubura kuko mumubuze muca mugira ingorane none yose umuswa ko umuvugizi nta uswa kumukura no ngozo mukura anyway kasubize mbibi kugasaka agorative men ndagukunda cyane umuntu wanje kanibuke gusubiza CBOB arizi muranyuze mwese muramenyereye cyane mvuge CBOB kanibuke gusubiza Jewina umutama nangene muramuzi muramenyereye nangene umutama ndamukunda cyane kanibuke gusubiza umusaza Pop Tiger kanibuke gusubiza umusaza Blaze journalist nangene arizi nabandi shaka tandukanya nibagiyana kamera woman nako cameraman ari behind camera ni Vivian azayiyumba cyane ndabona ikarango ibintu bimeze fresh nibuka no gusuza abantu bo muri ni muri tene okro cyane doherereye ngira ngo naho nyine bacabiyumva barikoze cyane batije ikibanza cyo gukuramo emission ego anyway rikero tubandanye ni bwatwa tuvuta bitagira imbe no mfumutaro kumbe acu kamanza ngeza kangeza sauzi ko tumwe n'abantu avuga kugira ngo simani jam bro nako dada kwita gute banyita ni Joselyne ukivuga ni Joselyne ameshi kumva ni barumva witwa guki wajenga kuri kamera cyangwa kuri mikro ku Kasabu TV nkande imeze gute je naje nk'umuririmbyi w'indirimbo mpimazamana eko mbe indirimbo mpimbazamana kishi uvuze ntwana bitahura hari akantu mukunda gukoresha nakana akantu dukunda gukoresha mu gifaransa mu gifaransa navuga ko ari gospel ni gospel abantu ntibabizi bumva ngo ni gospel bamwe banga no kuririmbira Imana ndi kuririmba indirimbo mpimbazamana abandi ngo ni indirimbo z'Imana akabazo ngene cyo mbanza kubaza imbere yuko ndakuvuza ni indirimbo mpimbazamana indirimbo uririmbira Imana cyangwa ni indirimbo y'Imana kibazo nawe mbajije ni indirimbo mpimbazamana ni indirimbo z'Imana nyishura kuko nakaza koroshe indirimbo mpimbazamana ndirimbira Imana cyangwa indirimbo z'Imana akabazo kumengo karagoye reka tugasimba ngira ngo azokanyishira siko turaza kurangira nawe uri ukura kuri yakigano nyandikira muri komandero mbi mbeje Joselyne mbega wewe ubuzima busanzwe uririmba gusa nta kindi kintu ko yego kanzo ndirimba yego nta kandi kantu nko kuririmba kuko twese ahantu umujonaliste mugabo hari ikindi kintu nkora nk'inyuma n'ibindi byinshi yetanganya nta kandi kantu wabibitse ko ya bavuga ko ndobandi nk'umunyeshuri ego niga muri kaminuza ego wiga kuri kaminuza ya Hingo za kaminuza zibiri ari niyo kugira ngo bariko badukurikirana mwigana bamenye ati ni wawe ndi kwigana kuko hari umuntu usanga nk'uwo ari karakunda muri kamera atakumenya bye ya niga tujite ayimande ya Regidezo ego kuri campus ya ndavuga yari okay reka mfate kari kure yari jewe kweri barabizi yuko hari umuntu ntamuhigeza mbona ndiko ndiga niyo mpamvu atamuntu yombaza birehire hari nawe ugereye yes nibuka fa utubizaza tagira imbibe tudugumva yuko Jose yatubwiye ati gendira indirimbo reka nzo ndavuga ngo soga ndamishije takibazo gospa kandi nongera ngiziki meze gutega abantu kanitare neza kwanza kugira ngo imbere kamera bane karagira kayuko ndakuri imbere nongera ndirimba nongera niga none ndafazo gatonye wimba indirimbo mpimbazamana umwuga wawe ukorera hehe mu gisagara hi Bujumbura mu Yinga Karusi he je umwuga wanje ndawukorera mu gisagara ca Ngozi ego
ukorera mu gisagara cya Ngozi ahantu cyanda kubaza nk'abagospels nka batanu ngaho mu gisagara cya Ngozi bobambwiye yabagaye oya anzureke tubanze tugisimba icyo guys Joselyne asengira asenga muri eglise Fekabo yego Fekabo ingaha ikinyami yego ngahe mande ya Karufani ya statue ya Karufani cameraman no andra hazi kuri Fekabo abamaze ikaraki yumbi ngarahazi eti je uzondana nanti gusengera yo muso karibu cyane muzoze muri beshi abantu bamwe utiyoga barabakira yego turabakira aho sindoza huya je indoga narazihe yego turabakira mugazigisha bakashobora kuziheba umbwira biza kaye bakayomba yiwe usengera muri Fekabo mbega kuririmba indirimbo mpimbazamana kuri egizi wanyu ntangaruka akabato kambere ntangaruka bikera tuma bikwankanisha na musenga hamwe canke abarongozi ba egize kuko uzi yuko ivyo bintu bikunda gutera rimwe na rimwe nofitwa kamutiyaje kindi kibazo ca kabiri mbega uramaze kuja urafite indirimbo zoba ziri hanze ya icyambere kuri eglise n'abantu dusanzwe turirimbira Imana dusenga Imana mu yandi majambo ntiwosora indirimbo ngo biba kirimutse ahubwo birabaryohera yego hama ikindi naco ntabwo ndashira indirimbo hanze ahubwo ndiko ndazitegura ndiko ndategura bizaje hanze yego muzozibona yes umva yuko uri tegura maze dufatika ama repetition ari umurengera nk'umuhogo nk'uwo kumva usanga hariyo nk'ikiro c'amajwi yes Joselyne ese akandi kabazo koroheje entertainment arayikurikirana Eden Banga uramuzi yego n'umugenzi wawe oya sandamuzi ku mashusho media niho nama ndamubona Divine Light uramuzi yego nawe nyine ku social media yego social media aho nyene mbabona Arvera Muhimba uramuzi yego Sandrine Kamikazi uramuzi yego Sandrine Kamikazi aba Ibujumbura kazi yabamwe nayondi gusa ndamubona ku mashusho media yego nuzenya hari basha Arvera basha namuzi Arvera avuka mu ntara avuka mu ntara tena numva nimigani bururi kwingira antuka yes dufate kari naho nzi nuko nabagobeshe gusa dufate kari nkariya nkuko yes mbega wewe uri kuritegura nkuzoshaka kuja mwiyo game daite game yo kuririmba indirimbo za gospel singume mpisho ya chaki za gospel mbega uriteguye neza na cyane yuko abo twagiye turaganira batubwiye ko hari intambamye uriteguye kwakira izo ntambamye zose zizoza nk'umuntu kuko nzi yuko mu bintu muba muri ko murakora no ibikorwa by'Imana yabiri kandi umuntu ariko akorera Imana rimwe na rimwe ahura n'imbogamizi donc ahura n'ibibazo nawe uriteguye ya ego nditeguye hajya ubundi mu buzima umuntu agira ibihe byiza n'ibihe bibi rero uri kwatangura projet egare hari udutegezo guhura n'ingaruka mbi na nziza rero izo ngaruka zose tugeza kuvyakira uko bije rero nandi nditeguye n'ivyaza ari vyiza cyangwa ari bibi ndovyakira uko nyene dusaba Imana mu kwihangana ibishobotse n'akarengo turi kumwe n'Imana byose birashoboka na cyane rumwe na Yesu yuko ngariho bibera kwa Yesu akabazo koroheje kandi mbega Joselyne arubatse cyane niwe yogaye oya nabwo nubatse eko uri kurashaka kuja muri mwuga wo kuririmba nawe zo kuririmba gospel mbega ntiyumve yuko bizotuma nk'ubu kubwa wiyumvira bizotuma ubwo uri umugabo canke bizotuma umugabo cyumuronka ahubwo niwo wifuza kubera azagukundiye akadukora ya muri make dufite Yesu byose tuba tubifise yego urumva byose n'Imana ibitanga niwamara kwegera Imana ukayegera uzobona ibikubereye hamwe ibiguhe yego mbega nta mushushu agasore ufise nko muri telefone kakwandikira uryamye haje mushushu be n'umuki umuhungu ufite ndayizo abizi ko avyirengagiza ntuka nawe nzi mushushu be nawe nzi n'umuki
mbo basi reka mbivuge ora nta muhungu ufise umuhungu ari proche donc umumeni yene bavuga nti yaguma ncaca usumesaje kubwenge buri kanya aguma njura tishuje shuwa waraye gute muyeje vyumba cyo vyumva nawe cyundi mbona umuhungu turi kumwe none wa nuri umuhungu turi kumwe oya rego je mbona turi kumwe nawe none undi umuhungu n'uyuwe none je twamenye uno munsi twavuganye uno munsi sivyo none tubonanye uno munsi sivyo none ugira ngo nawe ndakwandikira message none nyoroye tikiye urumva muri uyu mwanya mbona turi kumwe mbona ari wowe uri umuhungu turi kumwe yego nukuvuga kwandika muri telefone nyene kwandikira umuntu muramuta turebe WhatsApp yawe giteze cyashyo turebe WhatsApp yawe nabari mwanane abarimwe banakata barimwe oya tuzogira twisanzuye ndani ndazi afite ntiyo basi muri rusange ntawuhari bo pour le moment uhari mbona ari wewe oya reka turi imbere ya kamera vuga ati nta muhungu bise je washumu donc twitwa abasheri nawe nawe wa muhungu urikura kurikirana urikura na kino kiganiro kabuze yuko yaguhenza kwandikira message ati ndagukunda ninumiye twibandanirize mbega uwo gukenera kuronka gute cyane cyane nk'umuntu yuko yubafise umva nk'umugambi ufise hari abantu muri generation muri generation no kuvuga no bariko barifuza gutangura no kuririmba hariho n'abandi bamaze kuririmba mugabo avuga nti wosanga urafise gishashe bazanye nk'uwo gukenera kuronka gute bo uwo nkenera yoshobora kuza nkungaho ingozi kuri Sokabu ego biho nimero 6 nukuvuga ushatse kumurangira yuko gusanga iwacu ego niho yosanga byoroshe namaye nimero ya telefone bazogutorera kaje niyo buza sinokurasi none no kuntu babwiranye no canje urabizi cyanda bakakishaga ni wapi bo nimero ya telefone numva menga sinzi ikanya kuyivuga sawa reka dosanga hajya nyene je ndabwiye nimero yanje nimwamukenera muze mwandike je twakandiza ze kandi turasaka tebe utayifashe nabandani mwa urumva ngo uyivuga ntacyo zocyandika ndaguye nimero yiwe inbox nyuma wanamushimye ubona yuko aje bitwaye ngenda ndamuguhuza nayo muvuga yego mwamukoze cyane yego je ndabize umuhungu w'umugenzi yangu ngiye ngareka ku mukobwa bakundana umwe umukobwa bakundana yogaye uramuzana ndamurabe none banza kumuraba nagira umwemera before banza kumuraba none namuzi oyo uzomu none nagira n'umuhungu nsikimuga akomeye byose nibo bari kimuga wamwemera abo nzomuraba ego Nuzuza ra business ubu banza kwanaliza imari yakuzana yuhazarira no shima sukwanaliza ja donc yabanza menye nanje mumenye yirabura nkuko aje alirabura hajya buje ndi wirabura Jose niramu mufasha abantu muriko murara umusore mu mbona yirabura ntabwo mbona ko wirabura je nayo umukobwa yamwenze ngo ndirabura uwo mwara je ndazi ko nirabura ndamaze kwira muri memoire na ya black nyine black Africa nyine anakikari ubu ndigwa goyo ubwo wabwirabure n'ubukene hajya ubukene ntukaniki hajya umuntu akina mu mutwe je umutwe ndazi ko ntunza aho rero ikinume je umutwe ndazi noti ndayifise kamera uma eti rero twabandanije aha rero tuvugana Ngozi hari kibazo gikunda gushikira abantu bari muri no game ya music donc urumva dubuze music nawe gospel rimwo sekira iki byose bipo ngo nta bantu donc ngusinzi ko mvuze mu promoter nk'umuntu ari indirimbo za gospel ava kunyumva promoter nibaje abantu donc bagoyeje gukwiragiza ibikorwa donc bagoye kumenyekanisha abantu kuko tubibona nyene umuntu yitwara ndi promoter ngira ngo uramuzi n'abandi bajya bamenyesha makuru barabasha kundogira igana by'umuziki bashamenyekanisha umuziki ngo ntaba hari Ngozi nawe ni kubibona oya barahari urabyemeza neza yego barahari nuvuga icyo cyazi kuko cyanda kubaza nka bapromoter nka batatu abapromoter nka batatu genda ko bahari oya mbwira nka gato Ngozi genda kubwira umwe nzi ni ndere wewe turi kumwe umvizere kwera umbona ucyumvuga ati none mvuga uwo nabona mvuga we mbona aya basi genda hari abavugana muze mu ndonda nabaye nimero twasante sasa nka twasakate ni mazuvuga kangaye kabiri kizwira ngira gatatu
yes abari kabazo rero kariho karadugana akandi kabazo abakobwa muri indirimbo mpimbazamana murakunda guhura n'ibigeragezo niyo muri studio ibigeragezo nabyo urabona muri music hari amabanga menshi muvugira ngaha before camera kubera yuko nyine sivyo zimeje kuvuga gusa hari insolite nyinshi kandi nyinshi cyane nyine ngo murakunda guhura n'ingorane ku kibazo cy'iki n'amafaranga n'abantu muhura nabo donc muri no game kurabona ubukijijwe cyose benshi bagwakijijwe gusanga urumva nihanganira abantu bamwe inzoga nihanganira abantu bari donc bangisha zindi bya donc babikora none nani zagushikira cyo zifata mu gute ya mu yandi majambo kuno simunumva kuno gisigura kuko sindabyinjiramo ndiko negura kubyinjiramo iyo nabyinjiramo niho nzomenye ukuntu nzobifata hama ingorane y'amafaranga nayo irashobora kubaho nyene yego irashobora kubaho ariko turasenga Imana ikayaduha kuko Imana ifite amafaranga yose yego niyatanga yego rero vuze rero kigiye kuba nyenye nararonka ipepa ngo sindaja mu cyo we nawe ntabwo ukenye oya ntabwo ukenye je nta notice none ntabwo ukenye kandi yo kubwira ngo niwo guha kubwira ati utora Imana gashira Imana ngaho n'amafaranga gashira ngaho wotora kinone Imana na Yesu ego yo ya Imana n'amafaranga wotora iki mbo Imana sizi yo hari kintu kitaboneka ariko singiye kuvanye niko notora amafaranga ariko Imana nayo ni kintu kitaboneka byibuze basi Imana yafite amafaranga ndakubaza kabaza yego Imana yafite amafaranga Imana ifite ibintu byose none Imana yagenda n'ishakoshi Imana yagenda n'ishakoshi akabazo nako kawe oya Imana nigenda n'ishakoshi nabwo uzoyibona none amafaranga manzo urindira amafaranga yatwarahe amafaranga afite abantu ni kuvuga niba bawizeye Imana izoca mu muntu hama guha ayo mafaranga oya amahira y'abantu n'ay'abantu ay'Imana n'ay'Imana none Imana n'abantu umva basangira itunga Imana n'abantu no ntabwo basangira itunga ariko Imana wumva ko ari itanga itunga ya Imana minumiye sisubiraga ngicakambire gihariho gikaze ngo nukorogotwa nikani numiye yese dukomeza dusuzana Suleiman Galaxy from GTG ikindi kibazo cyoroheje yego mbega nkubu ubigushikiye sivyo urumva bigashika ibihangano zawe ntibitera imbere donc ugomba ujemo ntibitera imbere wocukora iki ya ubundi iyo ntangura ikintu jewe ndagikora nkagikorana n'umwete wose ya mu yandi majambo ku bantu muri ko muradukurikira bo ikintu ca mbere no basaba nuko mudushyigikira hamwe mukaza muraba ibintu by'iwacu mukaza mubireba mukadutera intege ego kuko hajya ngo umuntu ageza ku ntambwe n'uwundi rero mudushigikiye byo turyohera cyane gose hama ikindi icyo ndiko ndategura ku bintu bijyanye no gusohora indirimbo ego novuga mpimbazamana cyangwa ibibazo ndakishije naguhejeje ego indirimbo mpimbazamana rero mu yandi majambo ikintu cyose ugitangure kiragira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi ubundi ikintu cyose ujyamwo hategerezwa kubamo ingaruka nziza cyangwa mbi rero ariko tubone dushyira imbere ingaruka mbi dushyira imbere ingaruka nziza twizera ko bizogenda neza yego twabatumira kudushyigikira mukatuba hafi nyine mukadushyigikira yego mbega indirimbo zoshyira hanze ubwa mbere izo bifite tirife yitwa gute ako n'agasiripirize agakapira rero tubwiye turirimbire twumva n'agasiripirize turirimbire agakurima aho si siripirize uriko urajya ngiye muri kurajyamo ndabaririmbira ndakunda indirimbo ndakunda indirimbo ya mbonye ntacyo karirimbe ntacyo kubanza kutubwira ibya siripurize byawe uba kutubwira akabanga ka dorimbere ntacyo karirimbo kayitwaye kashyira yari mbonye avuga ibihe bidashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro sisi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera
yes nari nango nagomba nsenge nari nango gusa cameraman anzanire bibiliya niba kandi twaje tuzanye nari nango kuja mu mwuka yes tuzana basengera muri bombe ya jengozi banavuze n'igiteramo iyo vendredi ajari ya premier na samedi arseko ndabifuje no nyine zo igiteramo kizima kimwe amata no kinumucere n'Imana izoba yahaje numva ngo umusare wa mbere ngo bafise ngo ni Yesu je sinzire Yesu kari umusare vraiment niko bambwiye ngo umusare umva ngani bagira ngo ibiteramo ngo hazoza ngo Israeli mbonye ngo hazoza nje umugabo ngo umusare ngo rurangira ngo bazenga zoba yaje ni Yesu nabyo nawo byumva ngo ya ubundi nagumye ku ijambo rivuga ngo ufise Yesu ufise byose kuko bose bavango n'abastari ngo bindirimbo zimeze uko nakuriya bose biva kuri Yesu biva kuri we rero bavuze ngo umustari ari we Yesu habwo icyo ni kintu kiza cyane nanje ndabashigikiye ahubwo nanje nzohaba nawe zojayo ngaho kuri kugasaka kuri stade ngagasaka nanje barantumiye nzoje nzoja kubatera intege nzabafashe nanje duhimbaze nanje ndi yuko ya mafaranga wambwira kwa Yesu Yesu gihe azogenda nadoyanjana Yesu zogenda yamaye n'ukuri ndakurahiye Yesu azogwase byose Yesu ase byose ese ubundi bwo muri Zaburi cya 24 ku murongo wa mbere havuga ngo isi nibiyuzuye byose n'ivy'Imana ngo sinzakena cyangwa ngo sabirize kuko sigikiwe n'umugabo w'umukire rero muri make ufise Yesu ufise ibintu byose kimugira kumwizera ariko nitwe nk'ababandi wahonyura ahantu ngo hango ndahacakiye oya kora hamu maze gukora byose birizana nanje reka nshakire ngaho kuri open o'clock ndahacakiye mwizina oya ntiwacakire ahubwo bikukora amubwira Imana ati Mana ntezagira kuri ibikorwa by'amaboko yanje ndiko ndakora par exemple nkawe uramona yuko iki ni gikorwa gihaze cyane uri kurakora wumvise cameraman giri gikorwa gihaze cyane bwira Imana ati Mana mpezagira muri kino gikorwa nyine ndiko ndakora amen nta hamwe hatari umugisha amen izina rya Yesu Yesu ni nikero ese mizonete wa mu pomzambiro nga ingozi kugasasa none uko turaje kurangiza emise cy'iganiro cyacu ndabutsa yuko ari kugasaka bitivuta bazutagira imbere yuko kusonda subscribe uno mugenzi nayo mizena jamwe nta YouTube arake yagusamiza ndaza doba yifise cyangwa uyu muntu zokora yifise ya nizere ngiro no mutenda ndayifise mbewe YouTube yo kutuvugira ngo naho basitarayike abantu bazumva ati niyo nonje kurandira nasi ya je YouTube yiwanje nzayita izina yiwanje nyete yego izina yiwanje narivuze kare nzoyita Joselyne niyirima Joselyne yego murabyumva yuko kuja kuri YouTube na Facebook mugandika nima Joselyne mukarindira na ubuno manyu butuvugana nako iri hanze YouTube yiwe nayibonye na Facebook iri hanze nima Joselyne nayije nayibonye sinzi yuko tarayibona rero tarazenda ko subscribe yuko kandi kusonda subscribe ugasaka bitivuta bazutagira imbi amanje ni yasuye juke Facebook kujanjisha gushibona ibindi bikurikirana yes akabazo kanje rero wabitse yego kuririmbira Imana kuririmba Imana n'indirimbo z'Imana donc indirimbo y'Imana no kuririmbira Imana no kuririmbira Imana ngira itandukaniro ri hagati uzi correspond n'ikintu cyitwa gospel mu rusange ya hawe kuramba zibazo bigoye ako nyene twakabitse kandi kizovaho kanyishuye nyene banaga kwisuye yogaye indirimbo nukuvuga kuririmbira Imana kuririmba Imana hamwe no donc n'indirimbo y'Imana nikihecho kuririmba Imana no kuririmbira indirimbo z'Imana n'indirimbo z'Imana nikihecho mu yandi majambo cyose ngize menga byose nico kimwe nangorane byose oya harimo kuririmbira Imana no kuririmbira indirimbo z'Imana yaje kubyibanje cyo nokoresha kuririmba indirimbo z'Imana je nanje kubyibanje no muvuga ko ari kuririmbira Imana kubera Imana yararirimbye umva uririmba indirimbo y'Imana kandi Imana itari navuze kuririmba indirimbo z'Imana aya ahubwo je kubwa naho ndi akucyuga inyanya no kuvuga je kugaje numva yuko ari kuririmbira Imana kuririmbira Imana no kuririmba indirimbo z'Imana c'est la même chose yaginyanye reka twibandanirize nuko asa utivuza ko tutagira imbere usuza cameraman woman hari
behind camera agoma nyereka ati tugende ku yindi map ndumva ko twaza kurangiza rero jewe nitwa Unique Royalist Timide Onete Unique Royalist wa mupromota wa mbere ukumi ngaha mu gisagara cya Ngozi nandi uzosanga atari ngaha Ngozi munyoka yasuka muri bureau numero 6 katonyi mwana ibabwiye musi nyene inbox mugaga gufatana yuko no ngaha kugasaba bidu bisema nimero ngaha so bandikira kakutunganiza inzo so kenyayo ari promotion publicity cyangwa ibintu bishikiye tandukanye ezo nitanga ushaka tugushikira ushaka ubufasha kire ko n'ubutazukagira imbibe nituya doyenga amanje yazo nananirwa tuguma turi ku murongo mu mvura mu kuzuba hose nakure naho iyo ahantu zadashiko turashikayo amakuru meza tohoje kandi adafite agasembwa atarusaku rurimo cyangwa atarubeshi burimo nahandi uzasanga atari ku Gasaka web tv umutumire nawe turi kumwe mbashaka mwitagoye abanyitaniye ma Joselyne ubabwira cyane cyane n'ibindi byinshi gitandukanye byerekeye ni Joselyne nk'abandi umukobwa sindubaka yego kandi ndiga kuri yari yego ndi umunyeshuri ego kandi ndiko nditegura donc ndiko nditegura nyene gusohora indirimbo nawe utababwiye titre ariko ntimbazamana wi ntimbazamana yego kandi ukabusengera muri sekabo mu gisagara cya Ngozi mande ya station station kwa Karofani muri faculté de sciences et nibyo zinavyo kamwe wiki yego so zari umubwira umuntu cyanga ahanye n'umubwira umuntu mwigana umwe akujyohera umubyeyi Imana ndagusuhuje umuntu umwe mushiwe twigana akujyohera novuga Aline ego ni nkumi ego zo kumuto nimero twiwe aya shaka tu nimero twiwe byo kuvugana bafite nishaka kumubaza oyu rambata uranca ko ndamubwira oya je shaka kwibariza wo ndamubwira uranca ko ndamubwira ari nerata uzo kunyandikira yego yezi urumva yuko ari karitegura kuja kandi yabwiye YouTube na Facebook subscribe rero kugira ngo ntimuze mukikwe na n'utuntu azo batamwe cyangwa zo yuko rero mukwiye gushikira impano nshasha cyangwa abantu bashasha bibaza muri no game kabati inteke kugira ngo ntibaze badebukirwe rero je nabasavye yuko muzonda subscribe kuri YouTube na Facebook ziwe kugira ngo tube tura mutera intege before yuko hashika rero ndeka ndabaseze ndabifuriza umunsi mwiza kintu cyo ushaka kunuma kuri uyu mugenzi uduno menzo mubwira kukumenga arafite nimero ya telefone yamanyandikira ndababwiye rero ndabifuriza kugira amahirwe cyangwa imigisha hano hose muri ndabifuriza no gusenga mwumvirwa cyangwa kwishura mbese imvugo yo kuvuga ngo kwishurwa Imana ibibe mu ibintu byanyu